479 lo kasi pinag special lada studio long chum papo na kay sir jay gathar retired IAS officer la pen non lali APHLC long amay puro kasi pinag nilitum ason non long 6 schedule la pen autonomous state la pen kupiman long li ajak kong la pen kechari chalon ajak kong pinangan doubt sa mokha klardak pen kachini ni tum dolang posi isi pen isi ni tum cethan bon po thi hek pen briefly ni tum cethan bon po lasi labang sus a episode long nangkilang tum akorte la pen injiro mata chuning rilo pedap het tamen ni page long itok la sonen lo nang tum constitutional lu thuidu pulotang te article mokha hada ki pg dolo hada nang lang dolo la pen aja kum kawi atum ala bangke Google on nang tum download te ahok pet heglong po nilitum ki thanalam ahok kalima kanang ma thalam tum klardak pen chini non dam tu phet po aprang si pele wene tum kasi thanam je mang kana helo foundation ilitum ki parja la pen ilitum angkura putha lasi aprang si ilitum along rike 6 schedule to the constitution of India pen si chari polo lasi thi hek pen labang so a 6 schedule aja kong kopi pidoma thi hek pen non aprang si ne lia kai sar jai kathar monsi apor pol aprang chini nangji kon 6 schedule ke isi mini constitution lahelo lake arleng ke thepik atum si kaning jelo lo thepik atum si kaning jelo BL Hansaria alang lige Supreme Court a justice la 6 schedule kapinchong kali kapangrum ra kapublish a kitab kapinchong bang alam ke alang li akaprika ki mile ke endur kali aprang ke dotang posi dak tol lapen ke Muhammad Hidayatullah ke lage Chief Justice Supreme Court a Chief Justice non ne lisi ba ko madne a political a munitsi thang bak bebang lole lawyer lege plan nun takalilang Supreme Court a lawyer lege plan nun takalilang hang takali abang si la schedule ke constitution kali puji po abang ke la ke itum ajak kong avi lagi aku kali ajak kong le do se tapuni lagi la si bang le pupede roti aku 6 schedule of the constitution boleh puali to the constitution boleh pulu la salam tema lagi yo 6 schedule to the constitution pusi ada kata to 6 schedule pen le agi koi India constitution pen le la 6 schedule ke man kali 6 schedule ka kaprik si ke man lo la si alang litung pulo ye 6 schedule aparte India a constitution article 244 2 abang si intang muk puke lage ba na pa manghudun je apa na piludun je abang si laganin kaning je lagi dak a language alam the pilor puyo 244 2 article 244 2 the provisions of the 6th schedule shall apply to the administration of the tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Article 244 clause 2 abangke 6th schedule of Han hukum thowang nang len nang tum len ning hang ling klem pulay la si 6 autonomous la 6 schedule the India constitution le 6 schedule kaselam kali la da ke take lor a provision do et lo alang litum pekle mana pusi alang litum ni pujo na India tum si pulo alang litum papekle mana padake puyo itu mana udung ke nitum da ke pu tengklem nondai po bangali la constitution along si lem tangdo 6 schedule ke akaprik a constitution asong si do tanglo lapon nang tum aning ke hang lek klem not po ma da ke puge
dan nang phai yo si chidul ni tu constitution ki pualing claim non dei puli da ke pugali lage eson bange kopia bosila 244 clause 2 ki bikoplo itum 6 schedule area ke autonomous body independent pugali itum ke স্বাধীন আদের কালি সেটা আধা স্বাধীন পুনে লিগি মানে জব তাকে চিনি জয় জয় কে যে ভাষে আধা স্বাধীন পুলো হাফ স্বাধীন অটোনোমাস লাগে itu independent kali la pot si hala India a constitution pen kapachera a link isi a link ke binang koklo la ala pange pachi polo link boleh dengan pachi po ini isi ke binang koklo hala suateng le claim non po bang kali nang tum ni hanga teng claim non po bang sikidul atum area nang tum ni hanga teng claim non po bang hukum thobang India government tu lain India government India constitution the government bang kali India constitution si hukum thobang lain akam magi la si hukum ke thoda a hukum le avide te claim un e putakali tho elu constitution long si lage la what to church tike lage tho elu lage akola India government tu tan si ke tho tang po ke inkil tu check if da kunelo la mangi constitution long si ke thap lage itu ako putunan koklo ke tho elu la posi la da ke tok pinang ke itum te India lo si dogamati la si itum han isi akapachirap ke lage tok nang kok lo la si ke tok chonana lage six schedule apart de la article 244 clause 2 the muk to bang kali lo lage akhiro paper pe losar la sinon puthot kinam sujia bang la no itum six schedule ar Kopipia jakong doma labang pinangan tum chini lo seta pinangan BJP lo ke do asong ja po to mang ke non malom rat pan ki pamang hunga song si than tap than tu khala reference ke nam man da cheton be books pen da kali amasi ke theng tap kaning je tap po asong si kidam apor da bang ke rat atum reset nei kusni ri chuni report tasi pa than dia prang isinili kacuning di kantung mangala lo pini het jong sedame nang tum pini doubts doko nang tum ning alo kamat halam jong si confusion mate ining kok cere yelang pulo tangte ki pudam nai ke nang tum constitution elu hadak ci pur pensi labang sor talk show dame un anatum ma ke nang lang dunan ji lapen comment da nang pidun theko tase bang munil tum ke political leader tum ke ame thangal li apan than tap than puta lem tek sedame Constitution lo ke tok thap ko kalila hata ko pima ke tok baso teng mesi klem po asi nele tum da constitution mesi tham bo asi non puthot apor dolo pot sar long dam to po thi hek ben six sidol long ko pipi a jakong doma la rada an klar dak ben bachini ta sa six sidol el him tero na khai bang than lo ni si long le ajakong ave ota ki pi ajakong anda ave ko salang li rada an misinterpretation puna kokpo alang ni rada kan kipa lu akam mate asai selang claim wrong la sela so putan la solam kachini ji pulotente number 1 kachini nang ke la hello six schedule ke isi a constitution lo pulai lo kachini o prangi six schedule ke land revenue law kali lage land revenue law kali six schedule ke Lasi six schedule angding picket home along si itu mapan land law silam tu kudak dolo mati hadi land law nang tu long le aron nang tu silam nun kudak tok tu dei the governor in discharge of his function under paragraph 2 subparagraph la bang b paragraph 3 the powers of the district council and regional councils to make laws to make law kapinchong ni aron kapinchong iapan ang deng pi ket home along pidano ko pipia puthang lo ke claim nai
aron ka silam ni duulot seta la anding piket hong malong bangke lage long lialam itum han allotment apanda law silam non occupation apanda law silam non use apanda law silam non setting apart of land other than any land which is reserved forest la apanda silam non pulia reserve forest abang itum han silam non punang pupeden athia bangke la bangke men silam unia athema lage concurrent list along sidu lage central government pen state government pa council atum cherap nangi men kali la bangke la si central government fan itum permission MC by a concurrence kulata permission po bang tali nang pachikroy dun lete lata state da council da ako forest ako thakta long list silam law silam unpo mane la sole sa ko constitution long the concurrent list rotam pe both the central government as well as the state government can make laws sita di la solam man clear nang po state government pulote la ke council itu malambang ke al assam government phane punamali la itu man ke 60 long ke state government pulote because state government has to be read as the autonomous council la pu long le ametar bang ke la sida allotment pulang mati yo occupation pulang mati use pulang mati di use nanji la pen ke setting apart pulang mati di la se aron selang nang yela la hen lo settlement puke la ke long li aron along si hala ke a hobdo alang thida dodunji la ke non nili wan vedet lo hala assam land revenue regulation hal Assam land revenue regulation along ke settlement po along theta dulu non ajah jung polo itu settle uni ko matidi are nang Assam land revenue regulation nang tum adopt etlo ke chok chi lo hala ka adopt da chok chi chot ni lita chikro yunde la athema government Assam government sika impose so a law bangke seta pu an nikan proxy ke brahini entang lo gadi itu masuk law hala swat teng bensi itu pata tapi bom lo ke settlement aja kong ke do potsis council itu long lia pata tagi piun lo ka survey tagi undo ko pusi aja kong abe pu turong nama anke Allah mangge la settlement pu ahobdo bangke la Assam revenue regulation long si dolo Assam land revenue regulation ke council tu NF lo sa anding si dolo council tu marideng si labang sa Allah ke ante ada settlement aja ko mabi ko pu si ningge hadak do tan ko kan parle aku lan ta kalilan yong si memucak silam nai pulatan te itu anding piket home paragraph ke home ateng pen itu emet hang along le aron ta selam nang gilang abinong ke hala Assam land revenue regulation ke enung ke chokchi hala ga ba pot abinong ke enung ne de ma emet hang selam de ni non ke chokchi ke pio polo selam le de la sin to PHLC la pen six schedule implementation committee tu ngela si hang kong lo ti wana jer ke ding pio polo aron selam le de la non elvin teron ki pu bang la song hello la so 6 schedule long ke la song na aja ko ma bidat ke kursi pula hendi la si nang lian ane we si het tame reference and polo la constitution of India long tame long liaron la dak dulu pu abe de la athe dia ki maron tukang lo de kiki maron ke di ahok lo la nang li pu ahok lang lo nang li pu lo India constitution lo land settlement po abe da abe ande India long lege itu India so ban ci piu ne de pomante kali ke de constitution ke la ke land settlement a law kali ke lage constitution pen si jakong NC land settlement a law che selam nang ji yo alam bagala hello constitution ke det ki marong kudang de le lage long li patta ki pi rong ku pe le lage la si ratu mang hunan ni det ki marong lo ki mondo tum kim dunji ma India government India det ki di
Kim nun deh kan deh. Bener loh. Land settlement patah pi berarti lagi montong tunda claim dun cikian deh. Kalang. Nasi lada 6 schedule pen jakong NC land revenue ponon lapen ason aron kapincong non son kang sai aron lapen village court aron lapen village council aron he hui tami na 6 schedule pen jakong NC extra pincong nang podak kenang tabdum ku belo dak ka belo laga jadi ki maron putang le Dia kiki maron putang dia. dar yang long ki tip ke theng along le kirai komja phan cholo la Non halahang yo tu medi. Alot itu settlement aron abe pudak hang yo. Lagi constitution. Hal India constitution ke lang nun. Pada land settlement patah pinangi bukan top dong ada. pulak ta long le lo dak constitution of Hello, dia kiki maron putang dia le. nasi kamang hula non nang hang ju tu ni kamang tateng de di constitution na china mang le mol tu lama ne than cek ko la lang theng num ta ko de ho Ajahan mang be Ajahan tu nang pudun le he. Nang tu me lam cepang jar waren parte tot from la cikidot pun he. Tot from cikidot no kali lo na nang kitab je nam det no ne. Porhe no ne. ye ho da ko pisi ke do mala chini de ko Ni tu nang pupe le nang tu porhe ri pu. Kado wete je nam non porhe no ni tu ngel ke khang nun de lo lage. Porhe ong me ong lo. he grab ko no tin da Kado wete segret nahi kente. la lo la sa ke ro pi par pe lo la se ra tum mang huna ne la kota ke dia ja ko ave ta ho la pu ta ho la ben ta ho poke la ke arlo pang tak jir pen aron alu thui ki porhi he kelang le posi la son kan La solam mang dangerous lagi. kalang Dangerous lagi. Jong si itu power jong si long de ki pi anta patta ki pi ya power ta ve pu non ge pu det lo council me de pu det lo. Bang Assam government dengan kace hok ong hai de lagi. kalang Bang notification nang pi det ta the. Non itu bisaram nang pipe pusi ning thelo. Seta nang pi det ta the. Pu ko hi bang e. Je nang tum patah kasi selam tang an ni approval la bilang non approval ng non Assam government pen punang pukok tate ang puan na munit puan kiduk atum hal dispute dam nangi patah approval pan ke di dam ni ang non dispute ta kaliku long le metar ke hal silchor hadak mini secretariat nong si claim ji pubang ang hala bomali tum sinon ke approval da nang pituji long le patah lam lagi kiri memi lam lagi to sa ada son lam son taksi itu 2011 aprang 2002 aprang lah 2002 manom aprang lah deh halas sohot pulau Nili pandangan tanbek lo deh, nili ameng lo pupelu. Nili pandangan tanbek lo itu top leader tu, hala bang suhut top leader tu. Nili pandangan tanbek lo, je nili pulo pia pot sila election ka pedo, council election ka pedo, voter list ka selam ke pia pot si state election commission pan pape claim wrong lo. Alang ni na thak la pohelo, state ko election ka pedo ke la pohelo. Korsing inti minister, hala bang suhut alang li minister, alang li la election ho disia pan pupo jat po amat na interfere dun varatiti, na interfere dun varatiti apotsi. La sidul ajak kong ta surrender to that si Assam government ban pi to that lo. Hala bang suhut lo. Kasi kroy dun la ni party da puintung de that lo. At he alama bang ke chetan la ling sita 2002 aprang lo la. Kaya plan. Deh hala bang suhut. Korsing tiben kasi un epen na job. Itum council voter list kasi lang election ka pedo ajak kong ta Assam government ban chipidan.
Hanangi lake dead upon lake or singing tea in nut ma nut kapre puakam kali latung lake ring verji kali ini tum da ring verji lagi. Sida itu mah kar yang long bang ring verji ba itu ke ring verji bu pansi ka bot ilo. Ande kupusi la eson pen ajo horsing ti pen ke si un e pen ajo itu mah power si pi dia manong ke si on si endun tu tau si endun ta un tu ti non ke. La son lo de la non long lia power ta itum do thang kok lo non es epicel sia van ka ki un e ka che lang se let pe na jo ke lang se let pe na jo ja se me ke neli men se puwa ti ti hai jai ka thar men ke lang se let pe na jo ab long lia patta ki pi aja kong da asam government ban chi pi tu de lo de mo pi ke en tu un ji ma neli reng very kung pilo po ang ninga siksak na iya kam gitu. Balang lihat atung nilibiru dekat ningiwera tu on tak reng verbi. Seta itong karbi atau autonomous council aja kong ke pido nang pulo itu masomar asumaran tu anda papi dolong nang tu itu ni kamatha. Karbi ang long ni CM do tiksi karbi ang long do chot nang ipule itu mata kali. La solam itu ciri nangi. Ning hang opposition bang etik lo paling le emitang aja kong emitang adet aja kong emitang adet aja kong de emitang along ria aja kong bang pan ke cipi tu ke chok ci lagi ning jiri song ke akero pilo la si Clark Dakpen nada pan ke thang ko choro sar la si eletum constitution ba law pen ke eletum ki jo ia hormu kali kachelen ia hormu kali mola soteng ilitum warsai chu enun thek la pen la soteng khen thek pulotan te monon pitum kivir na thusi dam rongi akero bipar pilo sar la sinon dam thok pilo na non ilitum uthot ka che thandam ji ke la helo article 243 bharat chari aronalo mate constitution of india athe pi alam ma ka la helo hala da panchayat municipalities wahayu alam he hala da dolo la pen I hiana abang lang dam lo pote 6 sidul angdeng piket home angdeng su iya long ke tok do lada 6 sidul ateng pen wrong group ke paching thurjia pan village council ke sengji ajakong do holada la pen seng da mebu halada ke tok da do non manale tum lang lo pote 6 sidul alo thui long lang lo lo tangte paragraph 3 sub paragraph iya long lang lo te hada thek long ko la pen non BJP atum seminar ke dolong lapen Elvin terong ke hai ke than along abang ke lada ke kapamang hu hektik alam lo alangli bang purlo article 243 halgai panchayat aro lapen ihia nada bang ke tum 6 sidul aro long pulo je nang tum inglong aso tum kis paching thurjia phan lapen warsai ke long ja phan ma ke nang tum 6 sidul pen ke seng a village council bang si klem nang ji pusi ipu la sirara tum chini nang ji hala india na constitution long ke to la pen la pus 6 sidul long ke to la bang solam pada chini nai kali pulo tante monale tum magude ji la sinon sarpele puthal aju tu khilo na la bang solam la pen isia bang lutunang la non article 243 mate hala panchayat ko chapter bangke chapter 10 se puri lo the constitution of india long hala ke applicable ka li 6 sidul area long ke la ke soja kong ka ve 6 sidul area chot kali gurkha hills west bengal arlo hala darjeeling malom gurkha hills along antame acha kong abi kusi hada itokwa la so puthak na ni la dak pen ra thot than ta sa la solam la nilitung ning je varat ti lo he ba la sirat apanda ni chuning rilo nang litum ta ador ke the doy pos a kitab kalila la non ke nilitum ke la a commentary jab do opos la arthat lo de mo nang litum ke la constitution namdami pute la an veji kar la constitution jong ke that he dipua hichita do de lage dak di pue hichita do application chopia kamwe han dukan bookstall be nam lok no nang itu hadak eklompo article 243 ben article 243
43 ZT ZT Article 243 pen Article 243 ZT nang litum por hen Constitution of India. Constitution of India nang litum theklong po lake Article 243 ke lake 43 lake part 9 kudu part 9 9 puta lata part 9 pu lake Roman Amek pensi ketok part 9 Roman Amek pensi ketok ndai part 9 Roman Amek pensi ketok dak ponchayat sebagai ketok tu ponchayat sebagai ketok tu lapen dak pulau ponchayat ke pilo budak ketok tu 43D along D within bracket harus itu D ka maksud lalong langnon panchayat means an institution by whatever name called of self-government constituted under Article 243B for the rural areas by whatever name called amen aling tami amen aling tami pu itum panang pu etlo ilitum pan freedom sinang pidat lo nang tungkar dia tumta rong amei do kadi nang sini dun wala tumta pidunan halali pulo khasiat tumda do kadi hal pidunan pulo naga tumda do kadi hal pidunan pulo laban bongali asamis tumda do kadi hal pidunan pulo aning ke hanga teng pen akei tin aning ke hanga teng pen wrong amen amen aprang meng itu bong halasi pedunan pulo non api ki ir to bangali pon chaya puke lata non ningkan surihi nika suselu la sopot kedo ha Chandragupta Maurya pudu inut amas recu Chandragupta Maurya ningkan surihi ni aprang India recu alang ni kota la sopon char de har history long ketok do history kita long nang medum MA ka por here tu history MA ka por here tu history honors ka por here tu nang lidum lai do theklong po honors chorkali simple ka por here tu nalong yi lage ponchayat ke do aprangan ado lasi itum aprangan ke do ka pilon de kar bia tum ke aprangan do pilon serwan ke belo bodi nili ka pinchong ali dei Ajahal tu pula nili siya pincong Christian dong siya pincong pun ayah do ning jedo. Ari itu maricu itu kangbura mantu ningkan suri aprang atu nge Christian buge Christian alam da dagan nang klang jelang. Bang halau si halau tu siya selam lagi. Nili ka selam kali nili ka Chinai ane langhan sar kiri kubo ka selam ceng bang. Langhan sar kiri mantu no ningkan Faruk krip aprang no ningkan surinya perang di sini bang salam lagi itu Christian kita kan klan Filipin lah la Christian long tan la jopo dong dia la salam la si langhan sar kiri si salam lo serwan kep pulo pot ke serwan kep pulo nang itu langdam ete theklo pohadam bang krini donta kopia porno serwan kep puke like honorable member pulo kitchen ko ke bang keve api tek tulong lo ako risomar atum panda nangji pulo claim sarpo ben claim dun da nangji pulo hala tum panda aku wan tu det lo la serwan ke pulo ama serwa amen ke serwan ke pubong lo amuni ke bang krehini do ko lahil lasi amen lagi serwan ke puk amen alakha makali lagi Hindi sir, ladak iso nalam do sudah. Ladak ini ada rata tum ka confusion bang clear nahi po si. Elvin tero na kiha ke la article 280 apu thak si nimje lo la sadak pachikup nang ko hiya. Boisa long le de ji pu bodi. Ili tum bhangi pu development aning dok dik pu bodi. 280 pen pit development long le pu bodi pu. Aprang si
bang asap so peder tu channel non bang ke last article 243 m along bang tada ke top alam hele thot article 243 m la panjara chapter now itu hem ke do constitution ke do aktum ane nang chelang do not kali pulang behala mobile ke tutum ke google long tame article 243 m along talo ada google long thelong moneli pulamatiti article 243 pen article 243 ZT an ke la ke part 9 le ponchar alam lok se tok lo da la pen halaso along si 243 m along pulo dakipu part not to apply to certain areas notwithstanding this part shall apply to the notwithstanding this part nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 of the tribal areas referred to in clause 2 of article 244 244 along ke do pot ke la 244 2 di hala tungi pu intang mu chot la ke 60 do la part pa di la so along ki pu ma si do kong do ni 60 do la constitution ke ni tum 60 do along ke thang ta ja kong na ma ve dum det mu 60 do long ka ja kong Tidur lo kan nitung ke thang ta jat kong nang ave dun det pu uyo ta ke mu la so ponchat ke nang tum hatak ke pilut long nang ni pu la so article 243 m 243 m long se pu lo Indian constitution ko bc 60 dollar lo ka vedenji ma ke 243 pen 243 zt article an Tuke lake $60 lo ka ja kong avel. Mane la panchayat ko chapter constitution lo ane cheng men jut an ke la so chapter ke b masing undelu unel $60 lo kin la constitution ni an ke dei esona lama ko putuna la al hala la $60 ke koi chapter this sponsored amendment ke 1992 ningkan se selama rakom all over India plus article 73rd amendment lake all over 73rd amendment ahutsi la poncha tua chapter bange ke thabdun de apran ke la pu thabum ling chot hai thabum ling chot state lo aja state tum long implement lo aja tum implement amat non apike constitution long thabdun het lo de anke thabdun het lo ange la phi 74th amendment ta ko bithulo 74th amendment long pulo Ponchayat ke India adang isita lake pedu at nang ji pulo de an ke itung ke kamatha 74th amendment lo kipu ponchayat nang ji bu matila si itung ponchayat binang ji pulo jo itung lang dam de hala 244 dia lo me pulo by whatever name called wala tu elo ponchayat binang ji sita nang tung $60 lo ke karbia along rian ke nang tung serwan kep si binang po puti pulo cuma ngatong loke dorbar snong si binang po pulo la si cuma ngatong nonta dorbar snong si gitu bangke government cuma da dorbar snong long si gitu ke city ka gelo tiki poisa ka direct funding da hadak si gelo tiki hab dorbar snong long ahem dorbar snong hello cuma ngatong dorbar snong hello halatum apun chayat lo non ini tumta servan kep hello ini tu ponchayat lo la si poisa ta directly servan kep apan si nanglo nang po lagi nanglo po itu nyong si pulo te nanglo po lagi ki pudu de dia ta hello ki chok ke no la lama bang ke la hello la so servan kep pu itum kar bia lam pen tok de nge non ke traditional village council pu si tok chok oi la hello problem bang ke non Ocha la kalang lo puta anke non ladak itung alam the kilang dam naya bangke puthot la 6 schedule angdeng pike thom angdeng so ilong do kadi iya teng pensi village council bang seng nangku non la confusion bangke la so non bjp tum ke wan village council bangke biharia village council ma
Bengali village council mako pia village council amen ame program te hala nona chini da bela an ge thanda Itu tribal tumjong si ajak ko gitu chon ni poisa ta ke long chon ni village rong anta pulutan te servan ke pujong si ili pulote koman ni adun ke dang nang dun unjima